pen itu participate ma la soal jingwai long sa so itu bani lui ma we ma la soal mang jingwai long sa so te itu se koi sa pen tu ni tapi pani sing lately lo la so me ke la jingwai lo itu ma bang ke non la participate na itu well represent itu do well equipped doan itu document pen lu itu ta establish tim na data ki dispute ave pu itu establish na por soal wan lo sedang ini mata bang ke itu ni mau dia lah bang. So far my knowledge goes. Nilinote gamong mahitala salam kahlo. Sida laan tension. Laan situation ke ignoki. Laan situation enulo. Sida government of Assam in pen. It is why silent. Why so silent? People alang itu laan mane kyo Europe bumika. Pilo summary bange. Alang di Chief Minister logole megala counterpart pen tu jingine polo. Mane ni mata bange. Council तुम तब ऐसा तो प्रॉब्लम चल रही है फोटो मैं ada kasih janji isa tumen jing rebellion tu jing ini lapenda itu malam tu menan civil society tundo ada border area orang muni tundo tu ciciniu anak tu manggo kosong se at least tu mungkin mai bom nang dah tension mak society feel thing mak kosong se hemme jika kira ni oleh so initiative bangke prap tension ni mepeke lafi non bangke itu mak ni bangke immediately non bangke urgency bangke non tension mak to diffuse nahi बोलो तो नहीं बंगे सी सोशल लेवल लापेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल नो एंड ऑर्डर पेन चेक लो इमीडिएटली गवर्नमेंट से इंटरव्यू इमीडिएटली नो सीएम कॉपी मा नॉन मा अर्जेंसी was how to stop the tension wan hai rai pen to lo samjhe tu la so bang tu khao nahi ma la so bang jalan tu men prapchin pen de ko nahi apeni tu me ko la tu nong si Jauh si positif aja mereka lakukan orang itu mereka tempor, council berada tempor, makamnya asam tempor kote hata kido ji. Sinta dak kini tu minyak lagi lah bapak. Sujeng bacir, not an inch. Asalong dia bangke, kipiji pokang itu mereka. Si donor deh lah bang. Lagi clear loh. Cholo lo, putra bantu pon andi lo lawan so thak kau pon ini non kau tukang tu lawan so non so look to dak. Apa mak kita bawa por hut lawan so border issue of thak. Spokesperson Congress IPN Proton Niti ya hai nanti dulu lo sih lawan so nanti ni pen bukti sih lah kerja peklan to keceng sih. Ini lo so program lo this not live pen angkang pon cholo lo. Bahkan so conclave TV pertama cholo lo. Kenang so pon senang itu kita. Tapi kadang kadang kalau long alam tak nanti sini tu nanti hang tu an kerang tu macam ni suri ya kecoro kilo. Dingje lo po alam tu itu Chelsea pen sama. Tapi tu pisau pen sama. Kada alam sih than lo. Jadi tu mai stand tu. Dia border issue lam bangke isi bangku me. West Karbinglong District Congress Committee tu itu tu is nado. Itu mungkin dalam muka cepat join bangla situation lah. Tapi lalu itu Meghalaya border itu cakap kali isu bangke. Ladakh is another Nagaland isu dopi. Ladakh bangke ini hang tu mamini tu. Enrollment interest tu profession si theglo. So bang itu sekian itu theglo. Cuma ada program Ladakh itu isu lang sampai jadi tu district committee dan sampai Asia committee boleh lo. Border area committee so chairman macam ni je lo. Mungkin ada Dr. Rongphar sampai lo. Apa ni tu nong sedo non BJP dulu lo. Hala mas so committee opposition leader Democrat to saya kira nang dulu alam sini dah berang Nagaland border lama alam the pilada kali sudah dah langgar lagi those who have not seen the situation I urge you people kindly visit and see the situation what is happening at present so hal apa isu lama kami lagi itu ajab kami lagi mathada itu government